Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapok. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaistriktok nga ina, agmay-may sa akon ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nana, ada ka din ni Jury? Aday di kwarto na, agin ina na. Mabalin ka diya madisturbo, Nana. Ada ko mapangawisak kan kwa na. Sa dino? Kasaran, Nana. Agkasar nga minti maysa kadagiti na kaadalan mi ti high school. Kaya't ko kumangaawisan tamapan kami dumaray. Agin ina na kunakmat. Saan ka de? Sabado mat inton bigat, Nana. Awang mat trabaho mi. Na, apay, saan ka kadi ang makaaw-awa? Ay, oray, kasauklaan nga rod, Nana. Talagan sana kapsot ti utot mo anya. Saan mo ang maaw-awatan ti sao? Di mo amo ti kaya't asawan ti agin ina na. Ay, sige nga rod, Nana. Mapanakon. Maawatan mo't gayam. Apay adidak man lariniin mo't nanang idin may nisali. Di mo pa'y kaya, tanaka inanaka. When angam nakapanak kumamot iti kasar ni Melanie. Anya mo ti aramidam ijay ngay. Mangan, ado mo ti makandi ti balay. Saan laeng mo't amangan, nanang? Ngam siyempre, makitak dagiti kakaiskwela ak anabayagan ajak nakita. Anya ngay ti maganab mo no makitam ida. Ada ba ito da pagsaya atam? Sikapay ket di ati mangtod ti kwarta iti agkasar. Katrumbong laeng mo't ananang. Tatulong mo't dayjay kadagiti mangrugi nga agasaw. Saan nakakagura no saan ka rin eh? Takayat ka laang ang makainana. Agyaman kakit di kanya ka. Tanakainana ka husto. Ay, anya kayo matan, nanang. Apay aya akasla saan nyo akayat arumrumwarak. Ti kayat yulatan katrabaho balay ti ayan ko. Ay katuan anak ko, tailik-lik-lik ka nga ron. Iti pakadaksam. Agyaman ka kiti Tanda at pa'y ananang mo amang kit-kita. Iti pagsaya atam. Tumayak man nagpasyar, nana. Asinaw ti umay mo pasyaran. Dudwa kayo mutlaan ka ni Jory dito'y balayo, nana. Alangan matada kayo ti pasyarak. Na, kaya't mo tatapisan ka. Ay, saan nana? Joke lang dayjay. Barang agkatawa kayo. Joke taropam. Pumanaw ka. Nana, pasyar ko mati anak yo. Saan amabalay? Apay ngay? Saan akasken ka aman nalun laang ti kayat ko amang pasyar iti anak ko? Uray man nalo naklaan, nana. Tanagagatakmat. Kan ipasiguradok. Ngay ayadag, kan saan ko alukon ti anak yo? Ay, awan bibiyag ko kadagita kay bagbagam! Pumanaw ka kitday! Apay mo't akas jay tinarami jukin ni Andre, nanang. Ay, liklikam day jay, no agarom kan ka. Apay mo't, nanang. Kat nasingpot mo't ni Andre. Awan bisyo na, kan nagagat. Oray pay, ado, tidiadal dita akas kan ka. Apay ada kayo ti agpili iti umay mang pasyar kanyak, nanang. Palubusan nyo mo't kuman ni Andre nga umay mang pasyar kanyak. Basta, jak kayat kunak. Didak man suksukiran si Kajore. Siyak ti inam, kat siyak ti ad-adama ka amaw iti pagsayatam. Ay na, madimot ati kasta, manang. Anya ko matimade iti naramid ko. Tao ni Andre, anapan iji balayaw. Pinastrek mo kumalat taa. Jak garod kayat na jay apara iti anak ko. Saan mat asika ti makiasawa, manang? Apay ngay asika ti agpili. Rumbang laang akita at mo ti pagsagma kanji anak ko. Eso nga ron pinagadal ko, tapno na pintasto ti biyag na. Eta, bay akit din nga agsagmak laang iti manalon. Ti importante, saan atambay ni Andre, manang?
Nagagat, kan alawa mo ti talon da. Ay, hiuray pa'y. Diyak kaya ti manugang aman nanaon. Ay kumamangong opisina mo ta. Gapo ka di tamang opisina ni Jure? Iso amang opisina mo ti kayat mo ama manugang. Ay katuan ah. Ay, napili ka mo't anyamanang. Kat agpapada tayo laang mata marigrigat. Day tangarod kat. Marigrigat kami lang arudan. Sakat narigrigat man ang tibiyag ti pakiasawaan ni Jure. Dinakarkarong agrigat da. Awan ti marigrigat manang no nagagat ti tao. Wan agam sang kasapul sang kaapoy akunada. No agsakit kan awan pa'y pangalaam iti pagpadoktor mo. Saan mo't nga amin anak asawa iti baknang kat naragsakda? Ay, di kan agrason dita. Basta diyak kaya ti manalon a pakiasawaan ti anak kaw. Period. Di ka pa'y kat agyaman tao may dapasyaran iti balayo ti anak mo. Dagiti daduma di tangay. Iti kalkalsada nga agar-arom da. At da panunot di anak ko. Saan mo't nga tanga agpaarom laptan iti kalkalsada. Kasano no makitaray, gapo iti kina-strictom. Ay na, nakarkaro manan asaan ama aramid di anak ko ti makitaray. Aramid laang ti awan panunot na ti makitaray. Nagalibtak ka mo't anya, Andre. Pimanawak laang beet, adakan dito'y balay. Nanang, agtungtungtong kami laang kini Andre. Palubusan na kami kumamot. Ay, sana mabalain. Ala, pumanaw ka, si kaalalaki. Nana, ikan na kami kumamat iti sumagmamano a minutos. Saan nga rot ababalain? Saan kayo kumamot amang bastos, nanang? Siyak pa'y ti bastos itan? Daytoy alalaki ti bastos. Saan ko lang arudan a pinalubusan? Ngam empelit na pa'y laang di may dito'y balay ko? Kaputa kayat ko aligal ti panagaran ko iti anak yo, Nana. Ngam iparit yung mat. Gapo, tasaan ka kaya? Nalawag ka ni kan kadayta. Sige, Andre, mapankan. Kat pasensya ka na kumana. Sige nga rod, Nana. Kung saan nyo akayat ti legal a panagaran, ar maglatan ti anak yo iti Facebook. Bastos ka talaga, lalaki! Hey, pumanaw ka! Nasakit ka di tinagam mo kanyak. Iso adinak kasasao. Gapo tamaditer aramidan yun, nanang. Apay, ayang nga isakit mo day dyan lalaki. Manalon lang arudan, adapay pilpiluso po na. Numaam-am mo yun laang ni Andre, nanang. Nasimpad. Apay, kayat mo day dyan nga Andre. Diyak ilibak, nanang. Adda pa naggusto kini Andre. Anya, day dyan aklase ti tao, ti magustwa. Awan problema kini Andre, nanang. Saan ka pinagadan? Tapno agtindag kalaang, iti may saman nalaw. Anya nga ruti kayat yun, nanang. Gaputa pinagadaltak, tungpalit matan amin apagayatan nyo. Rombag laang, tati pagsaya atam laang, ti pampanunutag. Umawawag mo't ni Jure. Hello? Nanang, sa anak nga agawin inaarabi. Iti anya agapaw? Adapas ka iti balay da sani. Birthday na. Iso ang makiawid na iti balay na. Kat ijayak amaturo. Ay isan ababalain. Agawid ka, itamot laang. Sa anak kun maubing, nanang. Ang bukundar aramida. Iso maikandak kumamit iti waya-waya. Saan ko manatangkan ti ulom? Kaputa dakkal kan, sukiran na kaon. Karbangak mat siguro ti agbalin anaragsak, nanang. Saan akanayon latan na ikulkulong da? Saan ko maanatangkan ti ulom? No ko nakagawid ka, agawid ka. Sa anak nga agawin ita arabiin, nanang. Dahita ti desisyon ko. Bye. Ay, mabit lang! Na. Initok na. Talaga amang rugin ako na sukiran day jay ajuray. Ha! Makita na inton na agawin! Tinumpad. Kaano pa'y anasursuro na kon asukiran, ha? Apay nga awan waya-waya, nanang. Apay asan amabalin amakiragrag sakak mat kadagiti kagayam ko. Dayta ka day tinasursuro iti day jay nga Andre.
Apay apabasulan nyo ni Andre. Gapo ka ni Andre. Nasursuro mo ang tisumungbat kanyak. Gaputan na karon kan aramidan nyo kanyak, nana. Saan akon nga ubing abasit? Di nagsumba-sumbatan na kasta, no di mo kaya't atong baon ka manan! Imayag na kaya't kakasarita, Sally. Apay nana, anya ti bagayo? Ha! Nagpuskol mo tarupam, amang isungsong iti anak ko. Ni, anya day tangay bagbagayo nana. Anya nga insungsong. Inawis mo ni Jure iti nagkasangay ka, kat pinaturog mo pa'y ijabalayo. Dakas ka din, nana. Diyak mo't pinaybayan ti anak yo. Nakaawit mata na sayaan. Ambom ka di, ajak kaya't amakiturog laktan di anak ko, itinusadino laditan. Ni, sa anak mo't nga asino la dita, nana. Gayem ko mo't ni Jory. Kan amok mo't akitaan ti pagsayaatan na. Saan ka nagrason pa'y? Inton ba minsan? Di mo naaw-awisan ti anak ko. Nalawag. Gayem ko ti anak yo, nana. Rumbang laang nga awisan, no kasdyan nga dapaskan. Anya lang ti kunanang ngay, no saan ko nga awisan. Talaga ang nalabas tar aramidan nyo, nanang. Apay manan. Napan kayo pa'y iti balay dasani, tapno pagungtan nyo lang. Na, tatalaga gayam ang nagipulong di nalaing agayam mo. Saanan anasaya at tar aramidan nyo kanyak, nanang. Pagbalbalinin da kun nga ubing. Maawatam tumot laang ti amin, inton adamot tan anak mo. No addanton anak ko, nanang. Pulos to ajak aramidan dagiti aramidan nyo kanyak. Apay, dakasak nga ina ti pagkitkitaan. Si kalang arudan ti iyal alikaka, ngam si kapay ti agreklamo. Ti bagbag iyo lang ti pampanunutin nyo, nanang. Saan nyo ama panunot tirik na? Imay manon nagipulong ti anak mo kanyak, agsagsangit. Kat, nakarkaro manan arinobrobam tirik nana. Ibagam ko mga husto ti aramidag, taparamot laang kankwana dayjay. Ay na, saan mo ko mga orayon ang mapunuan jay anak mo kan ka? Di mo orayon, agumura kan ka. Anya ti kayat mo asawan? No di mo kayat nga agrebelde ti anak mo, ay baliwa mo ni tratom kan kuana. Siyak ti inana, iso ti rumok makanya, saan kat asyak ti rumok makankwana. Ala, makamu ka, ngam ibagbagakan ka, maor-ornong ti sakit tinakam, ti anak mo kan ka. Parba mo na, nandiyak mo't na rin nabimangon ni Jure. Apay nga tangay. Bumangon ak manlaang at tamapan ko kitaan idisilid na. Ay. Ha? Awan dito'y silid na? Nay, adda papin ang nakaparabaw iti kama na. Nay, alaag man. Ha? Na, surat na ba dito'y? Basaag. Dear Nanang, pasensya kayo. Damdamon ka ba alantar aramidan nyo kanya? Kaya't takon ang pagbalinin arupot. Kaya't kumiti agbyag anawaya. Iso anak itarayang kun kin ni Andre. Agawid kami iti lugar ti nanang. Amok asaan nakabay-bayan ni Andre, nanang. Sapay na kumata maawatan dak iti daytoy ngay naramid ko. Kat sapay kuma, tamak amiris kayo mandan. Ang subli ang tumadla. Kat namnama to ang nagbalbayo kayo. na. Apay ang naramid na ito'y ni Jure. Pagsayaatan na lang mo ti pampanunutag. Apay ang pinanawan na ko. Nadlaw ko ngamin iti panagsasao ni Jory. Analaos ti sakit tinakam na. Ngam jakmat impagaro, amakitaray ka ni Andre. Pagkabasulak ka di, no tila ang pagsayaatan na ti pampanunutag. Ay,
Nalabos mo't ngamin manang. Tanglamot tan ti tenged na. Urayag latan di pa nagsubli na. Kat into nagsubli, bumawi ak tulaan eh. Saan kunton nga is-istriktuan? Mala, nasaya at nga rudno kasta. Kat sapay la kumata ag suplinto ti anak mo. Aging ka ita, urayak pailaan ti anak ko, Mr. Lonely. Nakasaritak ngem iti cellphone laeng. Kat nasaya at met ti kasasaad na. Ngem mailiwak unayen iti anak ko. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman ak pagayam Marina iti da iti apakasaritaam. Ket ti makunak, anusam nga urayan ti isasangpet ti anak mo. Tano saan mo kuma asinubraan ti inararamid mo idi, saan kumamet anak itaray. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged iti tinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaistriktok nga ina, agmay may sa akon ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nana, ada ka din ni Jory? Aday di kwarto na, agin ina na. Mabalin ka diya madisturbo, Nana. Ada ko mapangawisak kan kwa na. Sa dino? Kasaran, Nana. Agkasar nga minti maysa kadagiti nakaadalan mi iti high school. Kaya't ko kumangawisan tamapan kami dumaray. Agin ina na kunakmet. Saan ka day? Sabado mat inton bigat, Nana. Awam mat trabaho mi. Na, apay, saan ka kadi ang makaaw-awat? Ay, uray, kasauklaan nga rod, Nana. Talagan sana kapsot ti utot mo anya. Saan mo ang maaw-awatan ti sao? Di mo amo ti kaya't asawan ti agin ina na. Ay, sige nga rod, Nana. Mapanakon. Maawatan mo't gayam. Apay adidak man lari ni Ingmat nanang idim may nisali. Di mo pa'y kaya, tanaka inanaka. Wen angam nakapanak kumamot iti kasar ni Melanie. Anya mo ti aramidam ijay ngay. Mangan? Ano mo ti makandi ti balay? Saan laeng mo't amangan nanang? Ngam siyempre, makitak dagiti kakaiskwela ak anabayagan ayak nakita. Anya ngay ti maganab mo no makita mo ida. Ada maitad pagsaya atam? Si kapay ket di ati mangtod ti kwarta iti agkasar. Katrumbong laeng mo't ananang, tatulong mo't dayjay kadagiti mangrugi nga agasaw. Saan nakakagura no saan ka rin eh? Takayat ka laang ang makainana. Agyaman kakit di kanya ka, tanakainana ka ahusto. Ay, anya kayo mo't nanang. Apay aya akasla saan nyo akayat arumrumwara. Ti kayat yulatan katrabaho balay ti ayan ko. Ay katuan anak ko, tailik-lik-lik ka nga ron. Iti pakadaksam. Agyaman ka kiti Tadaak pa'y ananang mo amang kit-kita. Iti pagsayaatan. Kumayak man nagpasyar, nana. Asinaw ti umay mo pasyaran. Dudwa kayo matlaan ka ni Jory dito'y balayo, nana. Alangan matada kayo ti pasyarak. Na, kaya't mo tatapisan ka. Ay, saan nana? Joke lang, dayjay. Barang agkatawa kayo. Joke taropam. Pumanaw ka. Nana,
ipasyar ko mati anak yo. Saan mabalay? Ha? Apay ngay? Saan akasken ka aman nalon laeng ti kayat ko amang pasyar iti anak ko? Uray manalo naklaan nana. Tanagagatak mat. Kan ipasigurado. Ngay ayadag. Kan saan ko alokwan ti anak yo? Ay, awan bibiyag ko kadagita kay bagbagam! Pumanaw ka kitday! Apay mat akas jay tinarami jo kin ni Andre, nanang. Ay, liklikam day jay, no agaram kan ka. Apay mat, nanang. Kat nasingpot mat ni Andre. Awan bisyo na, kan nagagat. Oray pay, ado, ti di adal dita akas kan ka. Apay ada kayo ti agpili iti umay mang pasyar kanyak, nanang. Palubusan nyo mat kuman ni Andre nga umay mang pasyar kanya. Basta, jak kayat kunak. Di nakman suksukiran si Kajore. Siyak ti inam. Kat siyak ti adadama ka amaw iti pagsayatam. Ay na, madimot ati kasta manang. Anya ko matimade iti naramid ko. Tao ni Andre, anapan iji balayaw. Pinastrek mo kumalat taa. Jak garod kayat na jay apara iti anak ko. Saan mat asika ti makiasawa manang? Apay ngay asika ti agpili. Rumbang laeng akita mo ti pagsagma kadya anak ko. So nga ron pinagadal ko, tapno na pintas to ti biyag na. Eta, bay akit din nga agsagmak laeng iti manalon. Ti importante, saan atambay ni Andre manang? Nagagad, kan nalawa mo ti talon da. Ay, hiruray pay! Diyak kaya ti manugang aman nalon. Tay ko mamangup opisina mo ta. Gapo ka di tamangup opisina ni Jure? Iso amangup opisina mo ti kayat mo ama manugang. Ay, katuan Ay, napili ka mo't anyaman. Kat agpapada tayo lang mata marigriga. Day tangarod kat. Marigrigat kami lang arudan. Sakat narigrigat man ang tibiyag ti pakiasawaan ni Jure. Dinakarkarong agrigat na. Awan ti marigrigat manang no nagagat ti tao. Wan agam sang kasapul sang kaapoy akunada. No agsakit kan awan pa'y pangalaam iti pagpadoktor mo. Saan mo't nga amin anak asawa iti baknang kat naragsakda? Ay, di kan agrason dita. Basta diyak kaya ti manalon a pakiasawaan ti anak kaw. Period. Di ka pa'y kat agyaman tao may dapasyaran iti balayo ti anak mo. Dagiti daduma di tangay. Iti kalkalsada nga agar-arom da. At da panunot di anak ko. Saan mo't nga nga agpaarom laptan iti kalkalsada. Kasano no makitaray, gapo iti kina-strictom. Ay na, nakarkaro manan asaan ama arami di anak ko ti makitaray. Aramid laeng ti awan panunot na ti makitaray. Na, nagalibtak ka mo't anya Andre. Pimanawak laang beay, adakan dito'y balay. Nanang, agtungtungtong kami laang kini Andre. Palubusan na kami kumamot. Ay, sana mabalain! Ala, pumanaw ka, si kalalaki. Nana, ikan na kami kumamot iti sumagmaman o minutos. Saan nga rod ababalain? Saan kayo kumamot amang bastos, nanang? Siyak pa ti bastos itan? Daytoy alalaki ti bastos. Saan ko lang arudan a pinalubusan? Ngam empelit na pailaang ti may dito'y balay ko? Kaputa kayat ko aligal ti panagaran ko iti anak yo, Nana. Ngam iparit yung mat. Gapo, tasaan ka akayat? Nalawag ka di kan kadayta. Sige, Andre, mapan kan. Kat pasensya ka na ko, mana. Sige nga ron, Nana. No saan yo akayat ti legal a panagaran? Armaklatan ti anak yo iti Facebook? Bastos ka talaga, lalaki! Hey, pumanaw ka! Nasakit ka di tinagam mo kanyak. Iso adinak kasasaaw. Gapo tamaditer aramidan yun, nanang. Apay, ayang nga isakit mo day dyan lalaki. Manalon lang arudan, adapay pilpiluso po na. Numaam-am mo yun laang ni Andre, nanang. Nasimpad. Apay, kayat mo day dyan nga Andre. Jak ilibak, nanang. Adda pa naggusto kini Andre. Anya, day dyan aklase ti tao, ti magustwa. Awan problema kini Andre, nanang. Saan ka pinagadal? Tapno agtinag kalaang, iti may saman nalaw. Anya nga rudi kayat yun, nanang.
Gaputa pinagadaldak, tungpalak matan amin apagayatan nyo. Rumbag laang, tati pagsaya atam laang, ti pampanunutag. Awag mo't ni Jure. Hello. Nanang, sa anak nga agawin kita Arabi. Itian niya agapaw. At dapas ka ni balay na sani. Birthday na. Iso ang makiawin na ti balay na. Kat ijayak ang maturo. Ay isan ababalay. Agawid ka, itamot laang. Sa anak ko maubing nanang. Ang pupundar Arabi na. Iso nga ikandak kumamit iti waya-waya. Saan ko maanatangkan ti ulom? Gaputa dakkal kan, sukiran na kaon. Karbangak man siguro ti agbalin anaragsak na. Saan akanayon latan na ikulkulong na? Saan ko maanatangkan ti ulom? No ko agawid ka. Sa anak nga agawin ita Arabi nanang. Dahil ti desisyon ko. Bye. Ay, mabit lang! Na. Initok na. Talaga amang rugi na ko nasukiran day jaya Jurey. Ha! Makita na inton na agawin! Tinumpat. Kaano pa'y anasursuro na kon asukiran, ha? Apay nga awan waya-waya, nanang. Apay asan amabalin amakiragrag sakak mat kadagiti gagayam ko. Day taka day tinasursurom iti day jay nga Andre. Apay apabasulan yun ni Andre. Gapo ka ni Andre. Nasursuro mo ti sumungbat kanyak. Gaputa na karon kam aramidan nyo kanyak, nanang. Sa anak ko nga ubing abasit. Di nagsumba-sumbata na kasta. No di mo kaya't atong paon kamanan. Maya, na kaya't kakasarita, Sally. Apay nana, anya ti bagayo? Ha! Nagpuskol mo't harupam, amang isungsong iti anak ko. Ni, anya day tangay bagbagayo nana. Anya nga insungsong. Inawis mo ni Jure iti nagkasangay ka, kat pinaturog mo pa'y ijabalayo. Dakas ka din, nana. Diyak mo't pinaybayan ti anak yo. Nakaawit ba't ang nasayaan? Ambom ka di, ajak kaya't amakiturog latan di anak ko itinusadino laditan. Ni, sa anak mo't nga asino laditan, nana. Gayem ko mo't ni Jure. Kan amok mo't akitaan ti pagsayaatan na. Saan ka nagrason pa'y? Inton ba minsan? Di mo naaw-awisan ti anak ko. Nalawag. Gayem ko ti anak yo, nana. Rumbang laang nga awisan, no kasjay nga dapaskan. Anya laang ti kunana ngay, no saan ko nga awisan. Talaga analabas tar aramidan nyo, nanang. Apay manay. Napan kayo pa'y itibalay dasani, tapno pagungtan nyo laang. Na, talaga gayam anagipulong di nalaing agayim mo. Saanan anasaya at tar aramidan nyo kanyak, nanang. Pagbalbalinin da kun nga ubing. Maawatam tumot laang ti amin, inton addamot tan anak mo. No addanton anak ko, nanang. Pulos to ajak aramidan dagiti aramidan nyo kanyak. Apay, dakasak na ina ti pagkitkitaa. Si kalang arudan ti iyal alikakak, ngam si kapay ti agreklamo. Ibagbag iyo laang ti pampanunutan nyo, nanang. Saan nyo ama panunot tirik na? Imay man nagipulong ti anak mo kanyak, agsangsangay. Kat, nakarkaro manan arinobrobam tirik nana. Imbagam ko mga husto ti aramidan, taparamot laang kankwana dayjay. Ay na, saan mo ko mga orayan ang mapunuan jay anak mo kan ka? Di mo orayan, agumura kan ka. Anya ti kayat mo asawan? No di mo kayat nga agrebel di ti anak mo, ay baliwa mo di tratom kan kuana. Siyak ti inana, iso ti rumok makanya, saan kat asyak ti rumok makankwana. Ala, makamu ka, ngam ibagbagakan ka, maor-ornong ti sakit tinakam, ti anak mo kan ka. Parbago na, nandiyak mo't narik na bimangon ni Jure. Apay nga tangay. Bumangon ak manlaang tamapan ko kitaan iti silid na.
Awan dito'y silid na? Nay, adda papel ang nakaparabaw iti kaman na. Nay, alaag man. Ha? Surat na ba dito'y? Basaag. Dear Nanang, pasensya kayon. Namdyakon ka ba ilantar aramidan nyo kanya? Kaya't dakon ang pagbalinan arobot. Kaya't kumiti ang biyag anawaya. Iso anak itarayang kun kin ni Andre. Agawit kami iti lugar ti Nanang. Ambok asaan nakabay-bayan ni Andre Nanang. Sapay na kumata maawatan dak iti daytoy nga inaramid ko. Kat sapay kuma, tamak kaamiris kayo mantan. Ang subli ang tumadlaan. Kat namnama itong anak balbaliw kayo. Apay ang naramid na ito'y ni Jure. Pagsayaatan na lang mo ti pampanunutak. Apay ang pinanawan na ko. Nadlaw ko ngamin iti panagsasao ni Jure. Analaos ti sakit tinakam na. Jakmat impagaro, amakitaray ka ni Andre. Pagkabasulak ka di. No tila ang pagsayaatan na ti pampanunutak. Ay, nalabos mo't ngamin manang. Tanglamatan ti tangad na. Urayat latan ti panagsubli na. Kat into nagsubli, bumawi ak tulaangan. Saan kunton nga is-istriktuan? Mala, nasaya at nga rodno kasta. Kat sapay la kumata ag suplinto ti anak mo. Aging ka ita, urayak pailaan ti anak ko, Mr. Lonely. Nakasaritak ngem iti cellphone laeng. Kat nasaya at met ti kasasaad na. Ngem mailiwak unayen iti anak ko. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman ak pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, anusam nga urayan ti isasangpet ti anak mo. Tano saan mo kuma asinubraan ti inararamid mo idi, saan kumamet anak itaray. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Darlene at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naumaak iti kanayon a panagbarbartek ti asawak. Ket imbes a paritak nga aginom, sugsugak pay kitnin nga aginom, gapo tatalaga a nauma akon. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Darlene. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaluto kan, anak? Nanang. Agao ka nga rodan, tamangantan. Ni tatangay. Bay amon, tadya arak ti kanan na. Sige nga rod, nanang. Agao akon. Alangan nga orayan tapay laang ni tatang mo, kat mabisina kon. Ay, nabanogak anak kitang dan. Mabit lang nga rod, nanang. Taagao akon. Darlene! Lukatan man ti ruangan. Woo! Nabartag ka manan. Ito na. Ito, naginom ang ngaron. Ala, sumrakan, tairikap ko, tiri daw.
Nangan kayo ka din. Katuan alangan mat nga orayan da kalatan. Ikaw anak maniti ka na ka. Ay, lukatamlatan day ta nakaluban di talamisaan. Isuday tan ti kanam. Alang alta, mga anak kung bakit. Ay, Nanay, ituloy mo ti maturog. Ita, tasaan ka na nabartag. Mabalin ka di akas sa uka itinasayaan. Anya ti bagamaya. Mabalin ka di nga isardeng mo ti panagin inom mo. Padasa ka, no kabalak. Saan mo apadasan laeng? Ikatemon ti panagin inom mo. Madingarot tirik na no sana ka makainom. Para matlaeng kan ka ti ibagbagak, Marshal. Iso apa nga asim ta isardeng mon ti panagin inom mo. Siya kun ti agpakpakaasikan ka. Mangibabain ni tatang nanang. Oh, apay manan. Nabartag na ka ni Tata Julio alinabsan mi ijay kantina. Anya manintin bagbaga na aya. Kakadwak dagiti gagayam ko. Kat mabainak no makita da amang martak ti ama. Ay, saan mo latakuman a pinampansin Linabsan nyo latakuman. Kasano? Kat ayaban nakmat ni tatang. Dahito ti anak ko, analain ka nagagat-ngagadal. Dahito ti mangilong auto kada kami itirigat. Kung kulanagit din, di lagbain. Hala, paspasin siya amon jay amam. Tauray siyak. Diya ka mo noon niya ti arami idakan ko tapno sumardeng iti panagin inom na. Noan niya launay tiraman day ta nga arak Apay akay kayat da. Wan nga rod Nasangarmat day ta arak. Ngam apay apaggugusto da. Sigud ka din amang inom ni tatang, nanang? E dinagamam mo kami. Saan mat nagin inom? Naisungsong laeng ka ni Julio. Anya nga ti aramidan tayo. Tapno sumardang ti panagin inom ni tatang. Ay, jakam mo. Jakam mo na anya ti rumbang nga aramida. Malasang ka, Ayan ni Marshal. Ay, jakam mo tatang. Napanman nga ta naginuman Kaknuag agsapa. Alangan anapan na ginaw. Masurunak ngamin kenkwana. Iso adyak kasasao. Pimanaw itay asaan ang nagpakada. Napanan na ngay nga ta. Apay aya. Ada ibagayaw? Ada pangawisak kenkwana pagtrabahuan may. Ay, sayang pa'y day ta trabaho. Nasayaat ko mga ano adda dito'y. Ibaglakit din Tauray kastang agin inom ti asawa. Kat adalata ka ng yaw. Ka? Ada mo trabaho, tatang? Sa bagay matkit di Ala, anusam di asawa mo. Ay, dandani maibusan ti pasensyak kenkwana, tatang. Saan mulat tanasar dengan abagbagaan? Kasta mo ti aramidag kat. Ngam dinak mat dangdanggan. Alang araw na. Intom sumangpaet, ibagam nga uma ije balay. Tasyak man ti magbagbagakan kwa na. Sige nga ro tatang, ibagak to inton sumangpaet. Sa dino tinagkapwam, imay ni tatang idagsapa. Ada kumapangawisan na ken ka trabaho, ngam awan kamat. Trabaho tinapanak, bakit? Ito ti kwarta. Imbag man ta saan mo manin nga inginom? Kasano? Di nakmat ngaminan kasasao, bakit? Talaga. No maumakan ka, saan laaday tati aramidak? Anya nga iti aramidam kanyak, bakit? Saan ko nga ibagbaga? Urayom latan. Basta di nakisuksukata. Talaga aday tapay laang mo tinapanunot mo nga aramidak? Anya nga min ayat ti aramidam. Ibagamat atap no amok. Basta, aguray ka laang. Ngam saan ati panangisukat ko kan ka ti aramidak. Jak aramidan ti kasta. Gapot balasangan ti anak ta. Nasayat nga rod ano kasta. Thank you, tadi nakisukat. Pang-aasiman ako, tapautangan dak iti igatang ko iti agas jay amam. Apay, agsaksakit ni tatang? Un nga rodan ako. Talon nga aldaw ang maditi bagbagina. Kat, ipacheck up yu Awan mat nga rod kwarta.
Apay ngamin nga itayo laang nga ibaga. Ala, kuyogan kayon amapan mangipa-check up ka ni tatang. Alaman nga rod, anak ko. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Babaan iti kasi ni Apo, saan mo ta na-admit? Gagangay kanula ang atrang kaso. So pinagawid da kami, kalpasan anarisitaan da iti agas. Kaya't nasayat nga rod ata sana na-admit. Iso si ka Marshall, sardengam ti arak tanarigat ti agsakit. Napayasak man yung tinakita. Una, ta iti panagin inom mo, mabalin ka ang makaala iti sakit. Kita man tabagim kat nakakutkutong kan gapo iti kaiinom mo. Talaga la ka babagik ti kasto. Ay, saan ka man nga grason? Saan mat asigod akas tatibagin? Apay anak kami suot ka manan. Nalabsak manan ni tatang nga gininom. Ngam linikliga. Diyak nagpakita kan kuana. Anya? Kalkalpas mila ang anak sao, ngam napan manan naginom. Ay nananang, mamati kamot ngamin nga agbaliw pa ni tatang. Ay, apay katasaan ngay. Agdan tulat na pagnakman na kat agbaliw. Ay na, siyak tungatan ti karagsakan nga anak. No sumardang ni tatang iti panaginom na. Saan ka amaawanan iti namnama, anak? Agbaliw to ni tatang mo. Imbaglakit din tanasingpot kayo, nanang. Kasanon, no sugador kas kada mamartek kayo mat. Ay na, dayta siguro matidyak maaramid anak ko. Oray kas kasano, napadakkel-dakmet datatang kenanang anasayaan. Saan ka di, anagtungtungtan nga isardeng mo ti aginom? Awan matimbaga kay sardeng ko Saan ka mabutang iti kunakken ka nga aramidak no aginom ka pay? Sana ka mabutang nuan niya ti aramidang bakit. Tinapatag, di nakisuka. Ay na, talaga saan ka mabutang iti imbagak nga aramidak no di mo isardeng ti aginom? Basta di nakisuksukat bakit. Ayos latakan niya. Nasayaat mo tanasapa ka simbangpot anak ko. Apay ka di, nanang. Sikaman ti agluto, tapirmi ti bannog ko. Ay katuan nanang. Anya ayat ti ilutok asidaan. Agdati na pa dita. Ipritong. Sa gisaman day takalunay aginatang ko. O sige nanang. Anong apay ngay amay sa abalkot lang ti tinapa. Sigun mo't adwa abalkot ti gatgatangam. Sida talaang Ha? Ni tatang ngay? Ay, naumakan ko na. Bay amot nga agbirok iti lamutan na. Kan iso ti agluto iti kanan na. Ay, kaasimot Kat no nakakutkutong lang arudan ni tatang. Wana, tabarang day ti pagnakman na. Alang arud nanang. Da kayo ti makaam mo. Ala, agawaam nga iluto ti sidaon ta. Adan inna poy, iso asida talaktan ti ilutong. Adakon, bakit? Awan bibiyang ko, no adakan. Di makan. Bisina kon. Adda inted mo ayah nga igatang ko iti masida. Awan. O, di awan mo ti makan. Apay, saan kayo nga? Nangan kamin, ngam awan na bate. Apay, dito kimbatyan ngay. Katuan at akurang di masida. Iso lang matimman na yan ti kwarta. Sabay, mabisina kon. No ammom ti mangan, ammom mo ti agtrabaho. Saan nga araklatan ti pagalistuam? Ay, mapanak malangin di balay da tatak. Barang at apay nabati si Dana. Apay, agpaisuasan anangan ni Marshall iti rabi Saan, tatang? Kaputawan masida. Imay ijay balay. Agdamdamag iti masida. Katawan mat nabati ang masida. At dadwa atuyaw, hangam sindakon Apay, talaga kadingawan igatang yu iti sidayaw. Pautangan kapayla balasang kaw. Ni Marshall kumatipang tadak iti kwarta. Hangam amangan no inom na.
Ada kwarta, tatang. Nang talaga saan ko nga inlakam. Tabarang dayta ti pagnakman na. Maasyak lang amin iti anak ko. Balasang ko. Ay na, tatang. Ad-adda, adi na maikat ti panagin inom na, no saan ang maikkan iti pagnakman na. Nakarkaro laeng ang makaala iti sakit na. Sa bagay matkit di Anay ko, bakit? Permiti sakit tiyan ko, anay. Kat, anya ti kayat mong aramidak, igatangan ka iti arak. Diyak ka ba lang ti sakit tiyan ko, bakit? Ibanda ko ni sa ospital. Ay, diyak kayat. Mapankagkat aginuman Ang mga no, day tatiagas na. Unay ka matan, bakit? Hindi ka lakadimasyan kanyak. Iti siyak ti agpakpakasi nga isardeng mo ti umin-inom iti arak. Di nakpatpat yan. Sa itataag sakit ka, rangrangan na. Diyak to numinom, bakit? Basta itaray na kumen di ospital. Diyak ka ba lang ti sakit tiyan ko. Agkari ka pa'y adi kanto numin-inom. Uwan, bakit? Ikalik. Diyak to naginom iti arak. Kumusta nga iti asawa, manak ko? Apay ka nung agsaksakit ti tiyan na. Agtinag nga ulsar ka no ti sakit na, no mabaybayan na ti bagina nanang. Talaga ang maiparitin ti arakan kwa na. Gapo iti kaiinom na, di mangan, so akas jay. Nasaya at matngarod no maisardeng nan ti aginom. Ay kat adakan kwa na daytan ananang, no kayat na pa'y ti agbiag, iti naununday. Ngam no kayat na anabi iti biyag na, o di itultuloy na latta ti uminom iti arak. Makaawid kayo ka di mo ilaang ita anak ka. Wana nang. Urayin tayo laang ti reseta ti doktor nga agas ni Marshall. O anyang, kayat mo pa'y ti agbiag iti napapaot. Yanot deta adamag mon bakit? Natural No basta, tungpalam amin nga imbaga ti doktor. Tano saan mo atong palan, kat kumarkaro ti marikriknam. Saan to nga agas ti gatang kon, no di kat arak, tapno mabibiit ang ti biyag maun. Unay matikas na pa nagsasaong bakit? Tapno nakam ka kat isardeng mon ti aginom. Ada aya kasta padre di pamilya. Sorry bakit? Ikari, isardeng kun ti aginom. Kan nagtrabaho hakton. Mabainag kan ka. Tas ka tinaggastos amin iti pan naka-ospital ko. Naimbag tamong ti agbain. Ngam no si kamat lang ti mangdadaal iti bagim. Ay, makaammo kanton iti gastos mo. Awan ton bibiyang kukon ka. Naikaten ti asawak ti panagin inom na iti arak, Mr. Lonely. Kat nagbalinan a responsable nga asawa ken ama. To'y pagayam mo, Darlene. Agyaman nakpagam Darlene iti dito apakasaritaam ket ti makonak nasayaat met anay katen ti asawam ti panagin inom na iti arak. Ngamin amin analabas ket dakes. Isu ano aginom tayo man san met siguro adakes no sagpaminsan laeng ken no adda okasyon. Ken saan asubraan. Bueno papagayam ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Darlene iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Pablo. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalastog ko, gimura kanyak ti anak ko. Ket na ibabainak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Pablo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. At daryon yun may kadagiti batchmate ko iti high school. Anak,
Kaya't kukuma ti dumaraay. Ay kat mapan kayo tatang. Iti kasta. Akikita kayo nagkadagiti nakaadalan nyo ide. Saan nga ta nakababain? Apay kumamot ang nakababain ngay. Kasla ngamin nagbabak ng matindag iti batchmate ko. Kasla siya lang ti sana nakaadal. Kat anya kumangay. Tinapatag. Ti pa nagkikita yo. Saan kat ati estado ti pa nagbiagyo. Tinapatag. Awan mo't kwarta kamapan. Kan kunada. Tunggal maysa. Agitugot iti makan. At dagan ka noan niya ti kabaalam nga iser. Ala, siya kung ti makaam mo. Ikan kayon iti kwarta. Kan agluto ak iti makan. Ay, uray saan kan nga agtaktak nga agluto. Gumata ak tulatan iti ruwar, iti naluto amakan. Aywan nga agpaiso. May mayat pa'y, tatang. Ayos! Dakkel mo tin, anay ito yung 5,000 nga intid kanyak ni Jinke. Nga aramata ka dumar ay iti reunion minton bigat. Tangay bagada ma iti group chat. Anuan niya lang ti kabalan nga iser. Ioray sana kaon nga gitugot iti makan. Santak tubod siguro apagawitin. No awan itugot ko. Sana balik. Nagbabak ng damit. Ang daming trabaho da. Itinto ta siya. Awan mo trabaho. At takot dito. Ni Olga pan nakalider may tiyo mo ng asid kak. Nay mga oras mo, Olga. Oh, ada ka matgaya man, Pablo. Ay, kakadwa. Adan ni Pablo. Nay, si kadaytaan, Pablo. Si kakadidaitan, Pablo. Awan. Si kamot ni Marisa. Saan ka day? Gusto ka, Batch? Ay, na. Talaga nag-uubing ti itsura yo Sa nakas kanya, kalakayan ti itsura. Ay, si kalaang ti mangipagbaga iti dayta, Batch. Ay, si kakadimot ni Selmo. Gusto ka, Batch. Ay, naguguwapo kan napipintas kayo talaga. Pagkada kayo tada trabaho yun. Sangay, may sakla nga marigrigat. Ay na, di mo unay tagibasitan ti bagim. Saan aday tati importante? Importante kat nagkikita tayo. Ket pasinsa kayon Batch. Awan awit ko din maray. Sa anak ko man nga umay ta mabainak. Talaga lang amin na kaya't kayo ang makita. Ay, saan ang problema na ita? Sana bali tanagadumat ng timakan. Amagan pa'y kitilo saan tayon ama ibus amin dagiti makan. Agpaiso timbagan ni Olga. Ala, agtugtugaw tayo pa'y tapangururayan tayo kadagiti daduma akabats tayo. Adupay ti awan. Tagay adupay ti makan anabate. Agbalkot kayon iti iyawid yo tapno saan ang masayang dagiti makan. Oy, Pablo, anya pa'y naagdar aramidam dita. Agbabalkot da amin si kalaagan ti saan. Ay, sana bale, tananganak mo tayo. Awan mo't share ko. Iso nga oray sana ko nagibalkaut. Anya ka kadi. Mapan kakit din, ta isupay nga iyawid mo. Alala, agunay ka ditan. Sana bale, ta adupay tinabate. Ay, kat, sige nga ron, Batch. Agyaman ako na kada kayo, Awan anyaman na, Batch. Kumusta nga iti reunion nga inatindaran nyo, tatang? Kan apay anagado ti awit yo. Ay, ipilit damit nga giawid kami iti makan. Taado nga ron tinabate. Kat anyamot nga ti ginatag yo, share yo. Ay, kwa. Pansit kan prutas, anak ko. Kat, naragsak ka di matlaang ti party? Ayun, nagpa-games na pa'y. Sa idikwad, nagsasala kami. Nagiinom kami. Hanggang saan nga arak ti hilig ka. Nagpulutan na ka, nagpulutan kindi Kaiso na nga do ti karne. Nasayat mo't nga rod, nag-enjoy kayo? Ay talaga. Na-enjoy ko iti kastauna iti reunion may anak ka. Ay,
Susukat kayo matatang. Kanda ka dilakad yu ita? Ay, uwan, Fredo. Mapanak mamut agaliwaksay. Adangarot kwartayo. At damot na bati, jainted ni Jinky di Kalman. At akin ka ano kaya't manayunan. Sige. Lain nyo dito isang aribo. Tapno na yun ti kwartayo. Ay na, agyaman akbaro ka. Talaga nagsingpat ka manugang ko. Basta saan nyo nga ibarbartag ti kwartayo, tatang? Ang bumata sana kagin inom iti arak. Igatang ko lagi iti kanag. Ngam ti igatang ko iti arak. Nasayat nga ron no kasta, tatang. Sigurado ang mabsugak manindita. Ang damat kwarta, di bang restauranak? Oo, Pablo. Ada ka mo't dito eh. Ay, si kamot gaya Marisa. Ang may saka ka day. Wan, si Kangay. Ang may saka mat. Ay, wan. Umay ka dito yung lamisaan ka. Tagka lamisaan tan. Hanggang naka-order ako na. Baka mukha mo din nag-order iti kanam. Oh, sige nga ron. Apo Marisa, talaga nakapimpintas ka man. Agpaiso, Pablo. Katuan man. Sikat, ikapintasan ka dagiti amin nakabats tayo. Di mo's istorya, di kasta. Tanakababain mat ka dagiti kabats tayo. Ay, sana bali atawan damay. Si kalang mat ti makangkangay. Sa dino nga roden ti papanamita. Ay, kwa, agpalingkay ako sa kagawad. Binaon na kami ti anak ko, sakti agpalingkay. Ay, mapalingka diya si kalangin ti mangbayad iti kinanta. Sakto matintun sumaruno. Ha? Ala na, sa nabalit na nakapimpintas ka. Kan napimpintas nga amang tibiyag mo ngam iti siya. Apay, saan da ka nga ikikan iti kwarta na iti anak mo? May salayang ti anak ko. Anya nga iti trabaho na. Mangong opisina. Oo, matlagayam. Dumawat ka iti kwarta. Si kamot siguro tinang paadal kan kwa na. Ay, saan ay? Kababain mo? Tatang, nag-friend request mat kanyak ti Maysa kadag iti batchmate mo. Asinaw? Marisa, tinagan na. Kay, inaksip mo? Una. Kwa, nagkita kami ngamin, hindi kalman kay. Sa dino? Iti may sa panganan. Kasta ka di? Balo matinday ta akas kanyak. Di yung ibaga, kayat yung arman. Ay, awan plano ko na mga asawa anak ko. Awan matlayang pangbiyag ko iti agbaling nga asawa. Nasaya at mat nga roday ta, kapanunutan niyo. Oh, Batch, si kabat kayang ti masabat ka. Oh, Batch, kumusta ka? Sa dino may tipapanam. Ay, ketag pasya-pasyarman, Batch. Kakaisuna Domingo ita. Tangay nagsabat tamat lang. Mapantapay mangan. Dandani mo tin alas 12. Ay, day, tati kasayaatan nga impagam, Batch. Mapantang arudan, Batch. Mabalin ka di asikapay lang ti agbayad, Batch. Ay, kat magsibayad itikin na Batch. Ilibre na ko na, Batch. Sa nabali, tamay mayat motlay nga amang ti kasasaad mo iti biyag. Ay, masiguradong ka di amay mayat kanyak, Batch. Kat nun ako na ni Marisa, anagmayat matgayam ti trabaho ti anak mo. Kinuray ti asawa na. Uray mayat ti trabaho da, Tadidak matikikan iti kwartak. Awan mo trabaho. Kastaya. Ay, kahit dumawat ka, kat no si kansa matinang paadal iti anak mo. Ay, ketun takapigpig sa akpay iday. Itakat, jakmat makatrabaho niti construction. Isunarod at dumawat kamot iti kwartam iti anak mo. Mabainak a dumawat, Batch. Taisuda mo't nga raw, timang pakpakan kanyak. Hello, Batch Olga. Apa yan nakaawag ka?
At ay bagam. Ko nga min, Batch. Birthday itong Sabado. Imbitaran kayo ko mga umay dito'y balay. Tadamat basit na pagsasangwan tayo. Ay katuan na, Batch. Namnamaam tiyo umay kaw. Okay, agyaman ak, Batch. Dayjay na ang tibagak. Bye! Bye! Ibagak manen kini Jinggay. Tapno ikan na kiti kwartak. Ibagak agumatak iti regalok. Nga oray sa anak mo tagumatak. Happy birthday, Batch. Pasensyakan awan regalo. Amumad nga awan makukwartak. Maawatak, Batch. Tinapatagkat na kaumay ka. Ay na, agyaman na ka. Nagsisingpat kayo lakit din na batchmate ko. You're welcome. O ala, mapankamat agaw iti kanimon. Aday jay abanda da Marisa. Mapankan makisango kadakwada. Ay, sige. Mapanak nga rudan, Batch. Batch. Mabalin ka di take out iti lechon kan iga daw. Ay katuwa na, Batch. Magala ka lang ta. Pasensya ka, Itaak lang amin na makaraman iti kakasta amakan. Kasta ka di? Asino ay iti kabalay mo? Ti kakaiso na nga anak ko kan ti asawa na. Anya ka di ti trabaho ti anak mo? Mangup opisina da iti asawa na. Oh, matlagayam. Imposible asan da ka ba ulan ti gumatang iti naimasamasida. Ay kahit agtip-tipid damat siguro, Kasta ka di. Ang sa bagay, narigat mat nga agpaiso ti biyag ita apanawan. Mala, nayunampay nga ron ti balkutam. Imbag lang adda abasto. No kunam mat aman mano ka amakaraman iti naimas amaka. Nagadumot dagitan nga inyawid yo, tatang. Ay kitun tabert dyan nga ron tinapanak. Amangan mo itong ibagada, mabisbisinan kayo. Kababain. Saan kayong ton nga agyaw awid pa? Ay saos, sayang mo't no sanak amakayawid. At umot ti sagana da. Nakipangan kayo lang arudan. Agyawid kayo pa. Normal day taitaan, anak ko. Malakit din. Mangan kayo matain. Nangan kami, tatang. Ay irif ko nga rudan da gito Imbag tula ka nagtumanay. Sa dino ti papa naman ako, Domingo mat ita, awan mat trabaho yaw. Ada kayat na ti makising nara kanyak, tatang. Ada ka nun napatag nga ibaga na kanyak. Sino anak ko? Maamuan yung tulatan, inton sumangputak. Kayat ko laang ang maamuan, noan niya ti ibaga na. Kunakan kwa na, nga ibaga na laangan iti chat. Nga may mayat ka no ibaga na iti personal. Tapno mailawlawag na anasayaat. Amangan ka no ngamin no masaira. Ay, kasta ka day. Malang araw, saan akong arumwar ita. Sakpay laang tiagyan dito'y balay. Oh, saan kayo arumwar ita, tatang? Si Kangay, rumwar ka kaday. Tano saan ka arumwar, edi siyak ti rumwar. Ada ka din napatagapag nayo, tatang? Awan matkit day. Pag napagnaak lang, tamakasikur mat yung kukulong dito'y balay. Ala, da kayo nga ruden ti rumwar, tatang? Awan mat kwartak, barok. Saan na kayo nga inikan ni Jinky? Ay saan Taimbagak mat nga may nasaan nakarumwar. Sige. Mabit lang nga rod. Taikang kayo iti kwartayo, tatang. Talaga ka di akayat dak na ibabain, tatang? Apay kumagay anak ko. Apay nga kastamot tanti ibagbagam kanyak. Nakisinabat kanyak dagiti batsyo. Anya timbagbagayo kadakwada. Asaan kayo may ikan iti kwarta? Asaan kayo ang makaramraman iti naimas amakan? Nga agtiptipid kami nga agasawa? Kwa anak ko. Saan ka di nga inikan kayo mat iti pag-share yo iti reunion yo? Kan inikan kayo iti paggatang yo iti regalo yo? Nukurang? Di ibagayo kumakanyak?
Saan kat asar-saritaan dak kadagiti batchmate yo? Siyak matan ti agbalin adakas? Madi ka no nga imimutan tinaganak, kun kunada kanyak. Apay, inimimutan kayo aya? Pasensya kalakuman anak ko. Ijak na panunot ti bunga ti naramid ko. Ti bagiklag ti napanunot ko iti dayta agundaway. Kasauyo dagiti kabatsyo. Asaan apod no dagiti imbagbagayo. No kayat yung nga ikan kayo pa'y iti kwartayo. Ay, uwen anak ko. Ibabawik dagiti imbagbagak. Pakawanin anak. Nagkidawak iti pambakawan kadagiti batchmate ko na ibabainak ngam awanen na aramida. Jak pinanunot ti banag ti naramid ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Pablo. Agyaman akmang Pablo iti daytoy apakasaritaam. Nataangan kan, kitamu ti dakas kan saan. Ngarod, sakbay nga agaramid tayo iti addang, panunutin tayo pa'y nga umuna, no nasaya at dayta, ngayon tayo aramidan. Tapno saan tayo nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinaga na Pablo, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.